Planetarna smotra ženskog rukometa u Srbiji 2013. godine, od 6. do 22. decembra. Gradovi domaćini Niš, Novi Sad, Beograd i Zrenjanin. U novoj hali sportova u gradu na Begeju, grupa C. Norveška, Angola, Argentina, Poljska, Španija i Paragvaj. Zrenjaninci, budite i vi deo rukometne istorije. Stonoteni seriji Banata iz Zrenjanina bili su uspešniji od gradskog rivala Stenesa i slavili su pobedu rezultatom 4:0. Gradski stonoteniski derbi pripao iskusnijem i kvalitetnijem timu Banata, koji je bez velikih muka savladao rezultatom 4:0 mlađeg brata Stenes i tako nastavio pobedničku seriju. Viđen je zanimljiv stoni tenisa, posebno poglavlje donela igra mlađih igrača Popovića i Karvaka, kao i Nađe Nemedije i Majstorovića. Publika je definitivno mogla da uživa, a koliko su se zrenjaninski ljubitelji celuloidne loptice želeli svojih ljubimaca govori i činjenica da je mala sala stonoteniskih klubova bila dupke puna. Susret je otvoren duelom Nađe Nemedije i Popovića. Igrač Banata i juniorski reprezentativac mučio se samo u prvom setu, a onda bez većih problema dobio sledeća 3 za vodstvo nominalnog domaćina od 1:0. Rezultatom 3:1 u setovima. 10-12, 11-5, 11-8 i 13-11. Drugi duel Mihajlovića i Karvaka pokazuje na momente kakav potencijal ima igrač aktuelnog šampiona. Sa pola gasa dobio je mladog igrača Stenesa ubedljivih 3:0, ali po setovima i ne tako impresivno. 11-7, 11-6 i 11-8. Sudar starih znanaca i nekadašnjih saigrača Majstorovića i Smiljića imao je draž, jer su jedan i drugi žarko želeli pobedu. Očigledno da biologija čini svoje, pa je mlađi juniorski reprezentativac stigao do rezultata 3:1, 11-8, 4-11, 11-2 i 11-9 i do pobede koja je otvorila vrata konačnom trijumfu Banata. Poslednji meč Nađe Nemedije i Karvaka brže se završio nego što je i počeo. Ekspresnih 3:0 za pojačanje trostrukog uzastopnog šampiona, 11-3, 11-8 i 11-6 i konačnih Banat 4, Stenes 0. Očekivali smo ovu pobedu, ovo je bio gradski derbi. Postavili smo ekipe mi, bez trenera, Vuković sam je otišao u Nemačku, igrali smo sami. Očekivali smo pobedu, što bolje da odigramo ovaj meč. I stvarno odigrali smo sad u petak da bi imali malo da se odmorimo, imali smo napravan vikend, prošli vikend. I tako dobili smo 4:0, stvarno su zadovoljni svi. Sledeći meč? Sledeći meč igramo sa Obilicem, gostujemo, naravno da ćemo očekivati pobedu i vidjet ćemo dalje. Sve u svemu nije bilo toliko loše, pogotovo prvi meč gde je Popović sasvim dobro igrao protiv Valentina, izgubio 3:1, ali jedan onako zaista neizvjesan meč. Što se tiče Atile, on nije imao mnogo prilike da igra ove sezone, ovo mi je bila prilika malo da oseti kako je to igrati protiv najjačih igrača u državi. Mislim da je solidno odigrao, ali naravno kvalitet Banata je presudio i tu nije bilo dileme, Banat je rutinski pobedio. Ovo je dobro uvertira za naredne mečeve, što očekuje Stenes? Jeste. Stenes je dobro otvorio ovu sezonu, evo pre Banata smo ostvarili 2 pobede i sad nas očekuju neki mečevi koji su onako za nas dosta bitni i dosta teški. Za 3 nedelje kada se nastavlja prvenstvo igramo u Beogradu protiv Beogradskog Partizana. Veoma neugodna ekipa, sa njima smo stalno igrali neke neizvesne mečeve, neke pobeđivali, neke gubili. Ostaje nam 3 nedelje da se dobro spremimo i eto, probat ćemo da ih iznenadimo u Beogradu.